Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jumpa dengan Pak Dut hari ini. Kita review layangan Demin. Layangannya apa ini? Patrick. Budalmu. Dia seperti Pak Diperi. Mosok. Iya simpakan ini. Simpakan gundul. Katoan. Oh, katok. Ini produksi layangan ini guys. Aduh. Mesti layar itu roket nih. Gimana benci ya. Nanti layangan baru ini. Wah, genan mesti. Pegon apa wi? Hah? Sini produksi layangan. Kita review lagi. Cair nih. Air dah. Diwalik iki kowe. Wis testing belum? Ya, arep. Tes drive ya. Wis stok ya. Iki lagi gawe pen ya. Yo. Jika gung payu sing wis payu. Lho, sapa sing tuku? Murah ini. Rokok gro ada. 35. 35 guys. Layanan apa-apa enak nih. Pirang-pirang tahu ya nek kipan. Aduh iki asu apa? Itu kepala anjing gitu. Ya. Ini blorong ini gurih loh, Cek. Kewedi ya dasar kayak gini basi ya. Nah, kurungan butut diplekne lho padha. Ini cyber lah itu. Kayaknya gak aneh dia ya abot. Es teh jumbo stok malah teh anu. Es teh manis. Oh. Delok sing ngene basi ayo. Basi dadi bro layan. Bapak ini enggak apa. Ini pabrik layangan, guys. Pabrik layangan ini. Gitu. Yo. Beh. Oke, mau gagal keceklak ya. Lagi kan belerang. Karena iber ngobah. Let's go. Pangan. Takut dengan. Nah, Gambare opo iki? Duh ngawur ya. Ini apik iki kepala iki. Itu apa ya? Itu apa? Apa? Tewas. Jan. Kopiahan mahkota kuwi ngawur. kota diwai. Oh. Gambare iki buntute dawa iku. Ini kek doe cengkang. Karakter ini kebanyakan layang karakter guys. Karakter gambarnya kayak Nana. Hah? Itu bapak. Iya. Hah? Ndek mau ceklong nang kene lho. Ini. Ning kene. Oh, sak. Nek ngundur layangane kaya apa? Tak nggih sinematik sik, tak nggih sinematik. Tak nggih sinematik dulu ya, oke. Set. Belum ada angin guys, kan tadi wong nek angin langsung terus kita yang sawan delok wong manjer. Nek aku kan manjer mau bukan hobi. Tapi seneng menikmati, oke. Tak olahraga sih. OTW, guys. Ini wong dhuwur kabeh. Lha wis kok dhuwur Patrick kene ya. 219 ya. Apa? Bagian loh, dewannya bagi.
Patrick iso hiper ora yo. Oh, kalau Patricknya? Patrick koyo Nana. Enggak. Lah koyo sapa? Salah. Cũng enggak, Patrick. Test drive, Pak. Up. Patrick dadi Apa ya, Sab? Itu nggak SpongeBob, Pak? SpongeBob. rokok krus ada. Angin-angin kurang stabil ya, jadi itu sih. Gak kegedean benang. Ya, ini benang mesti ini. Ini sang sore ki enak iki, Mbah. No. Masa enek? Sing sak mili. Iki padha to. Duh. Iki padha men aku. Yo. Kok ngawur ae cilik wi. Iki kayak gue nganu bro. Medun terus. Enggak enak ora nang ngene. Gitu. Alah kayak suwe den. Apa jane? Nek kayak layan bulan kan. Lagi di dhuwur kae. Petik hilang wi, tek anu. Hilang enggak? Kisare. Kisare. Ku anak wi depan. Payu men. Test drive payu langsung. Rokok krus ada. Mungkin ada mongso. Gar. Ada ngusung gabah kalau tak masuk. Dan kita nyuri dia pemandangannya seperti itu. Nah, indah pol ya, kita. Sumpah. Ya Allah, sore hari ini seperti ini ya. Tak ambil sinematik dari sini. Saya tak bikin sinematik dulu guys bersama. Hei, Patrick pun jungkal ya. Ye, bos. Cyber ora. Drone, periksaan. Ini. Ket mau bingung nali loh men. Sak nemu itu men kok. Iya. Lah keneng kok paling malah. Wah, gak menurut. Aku ngene dapur ki lho, murah. 20.000. Saya 40. Oh iya. 100 meter punjul. Tak kotahe. Kami usah. Mbak Pur, lah gereng lho Patrick e jungkel ya kok. Alah, bonge. Kok sapa sing duwe ki lho? Cuh, dia mungkin lanteng kok kaya ngono lah. Nganter pas nangis dhuwur men. Pantain kan mandiri kan lho. Gile tapi yang ini gitu. Gede sing dulu. Oh, ana montor lho mijiro. Kon mati king lho. Kok lek wae di tolne melok mumbul ya. Duk nih men, duk nih. Anteng ki. Wah, anteng ki, Om. Oh iya, biasane ki yo amal dan perbuatan biasane yo. Jual beli kok yang penting betul anteng ya wis to. Anteng, kok anteng
Minggir le, minggir le, minggir le. Minggir. Gua nang besi dan angin kan nang ngarepan tuh. Minggir nah. Oke, sugi menengah itu rene ruangan iki lho. Oke, seperti itu test trap kali ini. Ayo pulang mandi ya. Ya kita pulang. Terima kasih sudah menonton. Besok vlog tentang ayam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.